Anyanya cha zarti nara admon cha dulilepa in the lungtire chinghidi apum third year standard 7 chinge isayo angi choba lesson cha masim malara acha chang hatbayo lesson lana isani chona makapno hasma isa lesson matikete akodiba abudumba tangkitana isana tangkitana no Ninglang liba uwa naning amsa chang niyang lirong ninglang kataliro limila hatsuri de chang nyamung makotu yono iri kyang chingi kola ko iri nakadapura malang beturo hatsuri iri malang betang ko iri atsatala dana da amatabala ni iri kamchong dana yang lizi ko ahe chi nalam chang amen isana isayo angi chola zepa lamkiyo atida isana kinong Joshua katu arataku Ina nate rezena ko masizino using chocho lamking. Tacho ko suzatali. Tuno I apudungba na tingrang na katidera vanye nate zelile. Hiba azing tacho hi na Sunday school kopila trayubo memorize tana. Isana polio yuki kada bolza masimalara atsaka du tacho hatsuyo yuki akigyala na ngichono makapno. Bolza lasiking kichora langner katutache. He was an influential leader. Apina atsako atsalang lana nitardi kan influence chanogoba langner katutacho. Ko apio atongchi amlatsa Christian ningdan tiyuno. Apina atongchi amla kekona Christian ningdan apina tiyu choe. Bekakadu Jihudara Karana bolza amabokula yanangucho ko hatiba Jihudara dina bol kyanza arakelana akusache aran yocho bolza mosa using ko hatiba maboku nyamna tinyu rachira ngitara katue gona hatiba Jihudara dina bol kyanza arakelana akusacho ko hatiba reason kuna bolza aran yokula abiza rangcho ko aran yokula mateno yachoe Ta bolza masi malar khatu api arayu kula kantine economy apina terala libomi kantino terala libomi apina Christianing dang tsiucho ko hatsiba reason ko hatsukuna apiza arayu kula mati choe bolza arayu kura apara prisoners apariola sako kiku ship amala lana romla novocho ko kodi are your journey start sacho mangali ko khana tinge malicho waiter je chencha so ko na ship the sales ano ship the launch no pummeling sacho hatsena bol na ship narrative crede ko tsipa yang dila atala la tingang lino apina bol na lamno chacho ta ku ship narana bol yuzamangi chogo ara kaiba direction lover na hatilang de lance masuchwe tunya malipa are your journey start sako tunya maliko na tsihinge ponrocho tsihinge ponza tiracho kuna kiku chaza yapon tasilana fanotike cho ko tsihinge ponza tiracho kuna ship zami makamulano chada tabasana ship la muchiro ko nerona rangta sakyakona atada makantina arona hoching bachoe tsihinge ponza anyali mazacho kuna ship la pomrangi charity ko na hatla muchirdi lamla hatiba tsihinge ponglana la ara kamchone bana arna malongdi cho arona hatiba storm lana hat survive matachine ko na arna masisam na arna journal lamchwe ta bolna kodi aru journal yadingucho bolna yocho ningla river na yocho ba tsiramba na kamchone ko na hatida arudija yocho ko hatida ara masimala no ningda abina yocho tsiramba di yuting ko na masimala ko na atida bolna yocho bolna Tirang baca yuzicho ko apina masih melachoe hatina apina apirui perutami apirui sasono ningda apina sachicho apina hatida apirui masih melarok masih melasono ningda apina sachichoe Are your journey start sapa kana hatida tsihinge ponsami anyali rocho ko na nyamong teremayo ba romantu hatida
kikun naro ship naro lamlong la aliza aminge bana hatida arna lomchi naro cho ko de arna shula na tingcho hatida de arna mercho island khatungo cho ko hatba island nya za ara vachoe ship zala chanya choe da jira bana arde ning cho cho kyo ship la pomrangi charadila adamong kamcho cho Paul Mali nako I hatba situation la hatba storm la the yarel na ship la pambangi tsar kyo chanong a bol kyo tsra bacha yutsiko na hatda masimala nungo I hatba situation la ila yarel na ila ship la pambangi tsar kyo chanong e azariti masimala ko yo bacha amatsalang la masimala no ba yorba ma yapata ba kyo ba makhala amatsalang lang lang uchinula makala perio vasa maring machaba tabo na da chanyanula isana masimala no bama da tsira na kingi cho lang la do atsalang la do isana masimala no sadale tsira na makingi cho lang la ko amangi lang la isana khodisa masima malano amai azariti nera khara akibala langla makhala khara particular subjects la nera permai phana hatida ner nangu chichola hatida akop mango na nera failure to na nera masisam na ila hasibala paroi disa makone ko hatida lamramao hatida tatcha tiramba cha yuting ko na ner masimalang ko ner na work hard sang hatsakhala tiramba na ner chonong ko ner akongola zeno ko na isana yuche chonula masimalano tadale hatida isa khode chame nguchime ko khala isana hatida yuche chonula taro kapila isana yuche chono chalana isana arake chono compare ma to hatiri disa isana khode isana chamiro hatida de isana ho ina chamiko ikamala petang ko hatida masimalana hatida isana yuche chono tadale Jesu Christiana la isa kyang hatida Yuji choba saying to isaha kisonyere hatego azariti hipa lesson kuna isana atsalang ko yutela isana masimalara khadu chano hatba isana ngi chore hipa lesson kuna nera lango dusa hatida angi choba khadu liko gona inalongtire achangala isana isayo lesson la zeba tangkidanang isa atomona tangkidanang no amai tirang natasi amlaku nana tsinghin yapon za so choko achaba lasila masimala so chokanyare nacha iyuti album lile amen anyaya cha azarati achingeda second year chengilang isana isayo hila angi choba thare asang hazlana ngi chono angi choba thare asang hila yunacha achamenung la trela ananias ko safira hajiyo uk chengilang isana ngi chono Hazmaide ina chinglang iyo identity height sabo it's sananer kama mate sobo class keno e khala ina koro hiri pichina hi apam khandina hida ke khala ina itsa rang na hiri pichina class ke khaner sanasa isanang mama theno it's so ner na mama theno hazroisu ina itsa rang ya khala the whole class I can use this max hiri pichina ner khan rang na in a class khen ko le tangi in hiri kho de khiche yobor na in ma ko rang ner na apum it's sanang ngule matheli le hachero isu chinglang uk ichinu ba isana ananias ko safira angina sakata na cha hachero isu uchinu makapcho angina angi your true identity yujeba ayunglang za angi za tuna hacha per khamang so ba ami chala khatang cha ro isu khatang cha uchiro isu angina hada chano makapcho ba yo hi river nguchi manga ara khatulana thare khatu Acts chapter 5 verse 1 to 11 hatala isana uk hinguno asi azinda chola akudiba krista litro za katang chaya na zikecho hatba za jisu sabakhanglang na jisu sabakhanglang ko thali kangli cho ko abi ninglang tu wocho aryola amaiza kichita ko changda na licho arana jiamba ma ba khu ar khatang sasa longlang cho hazba nisarati na ar licho koroti ina chiza hiwa river ti kha hiwa cha cho hazba za hipa limila jiamba nguchila pichino nindang cha cho isana bible la Acts chapter 4 achanga lang thing wa khala ar yola
sas machimaku malichoi darabai sas machimaku malicho tu no ara lipa ali lira ma khana ku lira arana ara licho koroti je ina river di kan hi wacha charabai kan river di na haza khabo khanla ade machima chamra kha ara chata ai chi apam ka chang cha cho hazna isana ngu ba za ara hazla sas machimaku pa cha ailam alira pa cha da mali cho tang ara apam sako du licho tu no ara khatuna khatu maidana sanasa api licho koro za haza apioe ba malam tangi hi za apamyoe sako due ba lamcho arana khatuna khatu kan kichidana maidana aro licho jo changdana licho hazada de isana ngure Joseph bolino ngichar khatu api livira apite za river na apite river tina apite za Barnabas pachicho Barnabas yo ataza achachira ba yore haza English na khodi thingra na son of encouragement ba apiza apio lu khatu licho kho apina apio lu haza je I bo khala chingu ba za ai checho chi za apam hiwa river di kha hiwa cho ko apina haza nguchi de mayura abam kanyang na apining se na hazada licho isayo UK hila khode river nguchi river tinguchi manga ara khatulana thari khatu hasla thengrana ni chara Ananias ko Safira lino angi cha threlangya means husband and wife na angi threlangya angi sa ali khatu ichecho angi yo hasla chingu cho hatsu pekya Ananias na anita de yo cho anita Safira de yo cho chi achang sho the rang yopuno ko achang sho du hiwa bar river kan chano ba angi na za chung sho angi na za plan sa chona angi na za tule ba ha dang uchino lam cho khala ade khu in yo chi choro is Barnabas na khode api iche cho chi apum ni hero cho shona parna api khan ningse kanyang cho api khan ningse cho apum ma za li de angi na sa hipa ningse ningkung cha khenge cho parna angi khan ma the songe cho angi na achang uchi ba za ma the songe cho hazna angi na hipa uchinu ba chungcho achang cho yo bo khala half of the amount angi na ali ba yo half of the amount za angi na rang yo bo half to hiwa chano ba chungcho hazda ade Ananias na chi az bi bo khala river di yang wacho apina hazda de mishana river di khan yo cho thing ine iyo ali khatu iche ko iche cho yo chi za apam hili le ina apam hero chare ba apina zda yo na hi wacho cho tangisa apina arake cho ba za anamasa na river Peter cha achana chi za na ngu so cho adila apam ngu ma thebe cho hazna Peter na yo cho river Peter na yo cho isan Bible la thing khangure Acts chapter 5 verse 3 la nguno Peter na hazada Peter na apide yo cho Ananias amatsa achang sho rang yo pona ana amasa pede arake chonon sa tueba saidan khyang na kiyo choso cho ba Peter na hazada apide yo cho atis Peter na yo bai nana ali hazamai ide za ali zin na yo li cho ali hazan na yo li cho hazba khana ali zi iba khana mina chi zin na yo tu cha cho bai chi zin na yo tu ali zin na yo tu iba khana min chi zin na yo tu khang apini yo ba za khang tu ba nana hazda ngu chinu chungche cho ba Peter river Peter na Ananias se yo cho isana thim wa kha za khadang yu je li le Ananias ko Safira angi na ali zmai de angi yo alima do kha angi ni iba khana ni chi za angi yo ma do sanasa angi kha making chi ma do ha za ati iba khana ati river kha hi wa chang ma kha hero chang ba sanasa angi kha force ma cha angi kha sanasa making chi tangi sa angi chang chan na I cho ba ya ali za ha za ba khana angi chang chan na hi wa cha cho ba li le tangi hi wa cha de za angi na ara khe cho na cha cho ba li sa na ngure khela ha zna Peter na yo cho Ananias ka nana ni charade ma tangisa chamba pede arake choko ba Peter na Ananias ka misha cho khode Ananias ne hi yu chi cho api thuina khaluchu sobe cho api thuina khaluchu so cho de za hasla yu chi ro ko hatsunguro na apam na khadang cho ko ara khadang nge ka cho na ko hasla treasury yar na ro api me thimusu api yo me mashap hi wa tharang pe cho ko raise asang khalang that means after 3 hours Ananias nita Safira apike tu mama the tu tike cho na tu mama the bo khala
kadang proud feeling na adila apina kadang chang chi choro isu kadang kanyang na apis zoro cho hazu bikha Peter na adisa apike de sing ti cho nanin na cho koro iba si hazu za apam hazu mao o maro ite yong bo Peter na river Peter na Ananias nita Sapphira di min na sing ti cho hazu da de Sapphira na kadang confident na ho apam za hazu de bo apina laling cho hazu na Peter na apike de yo cho apotong ba an cha zanong tueba na che yu drum cho ba khala apike de yo cho Peter na atise yo cho nani metrang ra trati de yale aruna na sathi hi jino ba apike de yo cho hatsada de thuina apike sa ani Ananias roiso apike sa thuina aching de khalu sobe cho kho treasury ro abi soli chonguna api me thimusu hiwa ade ani Ananias kung masham hiwa tharang cho hatsada de hipai tike de litro album ko yuchira album hi yuchiro ko hipa incident tike cho hi yuchiro ko ngura album na khadang ge ga cho ara atas khadang cho hipa yukela ne isana thing de Ananias ko Sapphira angi yo mangi zu tuli cho angi yo mangi zu tuli cho isana abum yuchukon na ade answers na rakhe alile ner na mathele angi na afacho bayo mangi ma do sa makha angi na per so ba mapse bayo mangi shita cho ma sama tangi angi yo mangi zu tuli cho khala arakhe cho ba mangi li cho ba lile isana yukhela yushu cho roisu angi na si achang sho hi wachang yesa kanyang na yuche cho na hi wachakhan la kamatio angi katang amowa nungu polinu skole tangesa angi na arakhe cho na achang sho hi wobo khala apam hero chorebo arakhe cho isana yukhela yuchugo angi yo consequences angi arakhe cho ba yo consequences angi truina sobe cho isana yukhela yuchuro khanda akhi kya chala na me angi tharang ba isana yukhela yuchugo isana arakhe chode le isala kamatio ate de isa masnu sukole consequences isa yo mangi sa ate de khinchi ba za ate de mangunu sukole tangisa yomong khatu isana arakhe chode za yomong khatu judgment de apodong ba ching de na ko ina tulaling no isa yo mangi pha hi za hinu kono ma kono na na arakhe cho ba hi za ha za palu changcha meditate sa songere arakhe cho ba hi za amwa ma le hila isana he think there's Ananias ko Sapphira angina max hino try sa jo ina akula atike la yo chorisu angi yo true identity angi yuje ba ayungla la arake chobo plan sa ba ningse ningkung khenge lan jana ayungla la hada lamba khana ami chala kata hang charo roisu ho ina apam hero chore ba khana arake chogo max hi bo ba khoma da arna ka hada nguchi ba isana sa lamno ayulan la per kio chechanu ba plain cha na linge ami chala khatang charo se per khan chodara chi khana na za hypocrites bajire isana hypocrites to meaning cha thingkala Greek yulana stage actor bajire stage actors ner na sana mathele acting charo khan yor bai kha nana per khan arake chona per kio chechon asana tangesa ami chala khatang charo su likhang la na khan sa hypocrite bajire hipa Greek stage actor kuna ar yo face marks are your face marks is arna tree re ko hidaba khana arna perform sare stage la are your true self identity is ar cha za rang ba khana behind the marks yo ba khana are your role to na play sare arna acting cha sare hasna na akangli la isana ayula za perkan khara chayunu ba lam na lipa amishala kadang charo roisu hazza likhana nakhami ikhami na has hypocrites butino isana marks hi yo ba khana na yo shangra mayara isa yo shangra mayara makha kuramra makha tura chanira kha makha achung yora kha ba khala full chanong ko le arake chona kio chano ko le tangisa jiran ba pede le isana khodisa arake chono mo kono jiran ba khala khodisa kio chano mo kono tune ba khala jiran ba na apam nguya le ko apina apam yuchire apina apam mathele isana khodisa api khala deceive chano mo kono hazna isana ako tachi yuje the chono makapno yuchongi na yuje chono makapno yuje chono ba hiza of course isa limila hisa sasa chicham na malya isa abam na
machima chamra akang amatse tangise isana makapno abamna arakhe ma chono ba makapno yochongi no ba makapno hazda likhala isada amuwa chano arakhe choba hiza azade na ade azara lidena chonu dike khala yumba na zibu khala la arakhe sa atiu chodide chodzide na azlana chorono mokono chain roisu root roisu zino na azlana chorono mokono na ade azara lidena yuji chonu makap tuleba khala isana choyo thare asang ar mangala sangu lile yuji chorona arakhe strangi re rabai khana yuji chora azara khatu chakhala arakhe chono jana na strangi no arakhe choba za nizar na papa lang na chore kharana asana parakiyo chuchano ba shangra mayar kiyo chuchano ba plain chan asana arakhe chore hatsakatu lile kharana la ade trachona arake chore makhala paluchi phunu ba khamchono ba ninda arake chore tangesa na yuji chora akangkha du chakhala tu kengesa na matano arake machono na arake ba thangi no for example like na ade school la na exam jab khala marks se ikyo dung ko na fail tha ko azabana ya achung ro na kha na yo turu yo science people wrong bo yo de na za adila marks za rang ro bai fail thara bai turu khan tar bai ya pakhama cha la khama cha ba khan adila na pu ko na pike chang chang na science ba achung ro ka hi wachara bai number 1 arakhe choba cha anyu la de sa achung ro na kha doubt cha bo na kha thali turu hirong yujiba arna chacho ma chacho nayo turu na porong de adisa adila na aku choba arakhe cover up chano ba na adisa arakhe chono kang bai yuturu station la male mahan ara chana le makoro no ngada arakhe khatu cho de na anyu la cover chano thali haz cover chadnu chade na atiu cho ji de na hazna yo habit kambere khodi haz habit kambe no na amangi atung star bai hazna na ade azara lile nara ate azara chadina arake chonula tamakap yucheba tuna yuchela du yano makap yo chonging na khan tu yoro na hazu du muching yuchela du yang hazu da khan la sia ba na khan allah du mawa chano tule ba khan la isana chengi ni choba la za sia ba na yo cho ni ba kho yuche choba api zuro chana lungla re hazu da isana singi chora ba anyung la sia ba chamla no khodis moko isana asong la Jiramba na yocho ngira mawachare ko yocho mangira kan king chire bo isana zizana yuke ilana sa yuchina roko ade achangala lamke yu memory verse neryo assignment hi lamke yu galatira tharo ar thangya Galatians chapter 6 verse 7 hi apam ninglana inita khire ner changchang takhara yocha sana sa jiramba tamakimungu sana tu shu nang hazatu khano hi chengi yolam ke yulile ner pekha cha de kula ner changchang hi memorize sana meditate cha pamna ba hi ner khan kichire amen you khatu arono pari sunday la next sunday la father selile nera pam kharna mathenu ko le kharna na chapalinu ko le hazna nera give alang lang tungko choro hero lima changesa ner yo tangkhita nang khatuna no khan takhita na chana ba za ner khan kichire ner na wish sa anya ma to sro na no khan wish cha ha ba takhita na chana ha sa muchino tan na chana ba ner khan reminder khat he remind sare isa apam na namano ner khate lingesa namano ina apam nilana takhita na re hallelujah dear God, our loving Father, we thank you so much for your grace and mercy, for blessing us abundantly, and we testify this blessing today. We glorify your name, hallelujah. Father, we pray that you will always help us to be more thankful to you and also to the people around us. Help us to be more honest. And also, Lord Jesus, protect us that whatever we have, we may be able to share to others. Help us that we may not become like Ananias and Sapphira that we have learned today, but give us strength that we may be able to love one another, to be more truthful, and also to share the blessing that you have given us to the people around us. I pray that your Holy Spirit will continue to protect all the children
and all those who are watching today, that you will bless every one of them, wherever they are, whatever they are doing. I pray that your Holy Spirit will protect everyone. Committing all this time with thanksgiving, in Jesus' name we pray with thanksgiving. Amen.